Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kasayatan siguro na saan tan nagtuloy iti papanantagos. Narigatan. Huwag. Husto ka, Maximo. Naligat tayo na may sagmakta. Ipilta akong tilugayan, boss. Saan? Hinilit somlangan. Agkabang taayan, tao tayo. Ang matayo pa'y dahi, boss. Ang mga nanya tinapasamak. Ipalpaltak mo langan, maniho. Matumpal, boss. Ah, Basta siya timaka mo, boss. Kas itinakon-akon. Siya itulok matatagas sa mapasamak ka. agtalagakan ka, Maximo. Boss, palpaltukan ka na. Maximo, ipalpaldas mo pa. Basta kumlap kayo na, boss. Siya itulok matatagas sa mapasamak ka. Kada buongan salming tawa, kotse. Kumlap ka lang, boss. Di mo itong kuwatawulong. Hanggang lumapunta ka. Agyaman nagtaintangag na, mama. Iha, inaramid ko ti kasjay. Tadyak kayat amaya dayo ka kada kami kani papam. Mama, Kabisado kan, iha. No anya ti kunam, sigurado nga ramidem. kasla maikadwa nga inakon ni Yaya Ising. Amo ka na singpad. Iso asa anak nga agdwa-dwa sumurot kan kwa na. May salaaba nagtikid dawakan ka, iha. Anya day ta, mama. Pangaasim, di mo suksukiran ti amam. Mama, Day talaang mo ti kayat nakat. No matungpal mo ti bilin ko, masiguradok nga awanan ti rumswa aparikot. Tawanan kotse kumamkamat kadata, Maximo. Saan ta pa nakasigurado, boss? Mas ka na makadanon tayo-tayan na iti tao tayo. Basta kumlap kayo mata. Ang mga magtapay sana ng naman na mapasamak. Juan, Maximo. Diyak itulok na mapagsyat na tayo. Agyaman ka kanya? Kunam, Juan, papa. gaputadyak pinatuloy a pinapanaw ni Ising. Juan, papa. Ngam kayat kumat ang maamuan nyo, ang manipod ita. Diyakon iraman ni Yaya Ising, iti anyaman nga aramidak. Anya? Awan ti basol ni Yaya Ising, kadag iti aramidak, papa. Iso asaan arumbang nga isukit din ti agsagrap iti anyaman a pamabasol. Anya ti kayat mo, sawan? Aramidak lata ti amok a husto. Katdok talot ti kayat ko, amaawan. Kasayatan na pumanaw kayo dito eh. Mapan kayo iti may sa ahit at tayo. Narigatan, ang mga ano niya ti mapasamak kakadwa. Maximo. Anda tinaganda tamang patay kada kami. Ang mga ano nasurutan da kami dito kani boss. Ang mga ano anyakit diti mapasamak. Iswagtig na kayo. Areglado. Darasan niya! Sige, sige. Nagsubli ako na dyan kotse. Nagdiretsyo kami metan kani boss. Kaya presinto. Awan mo tinatakamat iti report. May papan iti maatap a suspect. P1 Mendez. Gaputawan pa'y mati matudo tayo a suspect, Chief. Atong. Ngam ikagumaan mi adoktalan, tiki na si asino na. Rumbanglaan. Tano saan tayo amaamuan ti kinasya sino dayjay? Ang mga no nakarkaron tupay nga dadakes ang mapasamak dito'y San Bartolome. Kumusta mo? Anya ti matapang? Kasi di kaya diya mapasama ka mo. Binotbotan ko dahil diya, Mr. Wong. Good! Day tati magustuwag kan kapogi. Amo. Kita manlaing no anya taramidan ni Mr. Wong. Tirigat na amo. Ang mga nobeltaan na tayo.
Sasaor laingan day jaya Mr. Wong no aramidan na kitintigas ta. Tama. Am-amo nagpogi. No adadyak magustuhan. Agarami ta kiti pamuspusan tapno mapukaw ti anyaman wenno asino man nadyak kaya. Anya ka di tinapasama, Maximo. Dadamagan ka di pa lang, hepe. Makita mat ang natatagiti bala tilugan ni kani Mr. Wong. Kani Mr. Wong, sana matagtagari. Kapoy tinapasama ka na kami. Maximo. At ganang palto-paltog ka na kami. Iso nagdiretsyo kami dito eh. Naimbagtasan kami anay sagmak. Sa dino banda. Ibagam. Tapawana-wanak kadagiti tao, itamot lain. Napasnak ti panakisarita ni Papa ni Mang Bugi, itais ni Mang Pat. Masigurado nga dalaki di ilimlimod da. Ita. At daw awagan ni Mang Bugi iti cellphone. Sino nga taday, Chay? Ika gumaak ti umasidaga. Tapno. Talagang aramidon ti amin. Tapno madoktalam ti anyaman na kaya't madoktalan na niya. Papa. Nadnadlaw iti kastang aramidon. Palpaliiwim ni Pogi. Papa, Jay ngamin. Makita, saan ka ang makatagali, Monica? Ay, Monica, amangan no si kantumot lang ti pagbalatekan ti kastangar aramidan. Iso asar de nga mun tayo tangar aramidan, Monica. Tawan madlaing ti uray anya amatok tawa. Anya Jack, Mr. Oh, dandani kami Maximo taok, Padre Simon. Anya? Ada nang palto kada kami. Kinapod nuna, telukan me, ada jay plisinto. Tabati pa lang Chay. Mr. Wong, saan ko siya tirumbang nga nagkamangan nyo? Tirumbang ko kat kadagiti polis. Nalpas kami blatal. Himayak, tapno kasalita ka, Padle. May papanitian niya, Mr. Wong. Palagan ako ikalalagan nak. Kaya't ko alamidam kasta, tapno mapunas putan ko. Ha? Pangasip, Padle. Ikalalagan ako Please. Una yun ni Monica. Kalkalpas laki na saritak adi nakakumansukiran. Ngamkas de gayam tinaramid na. Talaga natang gentolo na. Leon. Mapunpunwa na kontyo na. Talaga adya kon kayat tikas jangar aramidan ni Monica. Ang mga nudumteng tikan nito adya kon malapdang tibagi. Di mo sarda nga nakasarita ni Monica. Imbagak madangan ka, Jonah. Ang mga numapunwarak tukit eh. Pagtik na yung mamin tao tayo, Maximo. Naramid kon, boss. Kaya't ko mamuha na sino awanan ba inagalamit ka, Chay. Uray siya, boss. Talaga kaya't ko amamuan no sino day jay nga wanan bain. No maamuan yo. Kaya't ko datagyo kanyak si Pipiag. Sakmang patay day Chay ayo. Atong pang, boss. Oh, tantanitan, Maximo. Wala ra, boss. May baglakit din ta sa anta anak-anak. Saan mo't amang luklukat ni Monica, ma'am? Nakapupuklatan, ijay silid na. Oh, kasta ka di. Wan, ma'am. Naala, saan na bale? Siya kung timapan ijay silid na. Ma'am Jonah, kaya't ko ang makasarita manan ni Monica. Di na namin impangag, itimbagakan ko anakat. May papankadikin ni Sir Leon, ma'am. Wan, ising. Ada pa kainaigan ni Leon iti daytoy. Talaga nalaos ti pungtot na.
Isonas ka na makasaritak ni Monica. Tapno mabagbagaak. Tinformer ko. Naibagta nakawag ka. Anya ti madamag. Anya? Sa dino day ta lugar? Sige, umay kami. Mangikuyog ak kadagiti talkak a tao. Tamapan kami itamat laang itimbagam a lugar. Nagasat ka pa'y laing ising. Sir Leong. Agyaman ka. Talinap dang dagdamo ni kakansyona. Tano saan? Awan ka kung maitan dito'y mansyon. Nyam sana ka po talinap dandak iti panang papano ko kumagan ka. Kat nakasigurado kan. Palpaliiwan ka pa'y laing tapno amom. Ikag umaakti saan nga agbiddaw, sir. Sigurado laing ising. Tay iti sumaruno. Uray asino tagdep-dep pa. Talaga asaan dakon amalapdan amang papanaw ka. Di nagpagdanagan mo. Awan anyaman na daytoy. Palpalabsak lang ti marikriknak. Iha. Ngamkas itinakunak. Awat ti rumbang apagdanagam. Awan anyaman na daytoy. Kayat ko lang tiat may maysa. No talaga adi mo kaya tapagsaritaan. Sikati makaam mo. Ngam pangaasim ko ma. Saan ka nga agar-aramid iti ad-adda apagungutan kan ka ni papam? May maysa lang ti amok akaungat kanyak ni papa, mama. Ti iruruwar ko. Ngam saan nakabalod? Tapno ipupuknak diti mansyon. Iha. Iso adinak malapdan ni papa. Nang runa katawan matidakas nga aramidak na rumuarak. Napaggad ita dito'y San Bartolome. Dahil ti makagapuno apay alapdan na ka ni papam arumwar. Saan la ang aday takirason, mama? Marikriknak. Kat day tati kayat ko adoptalan. Gusto tinyawag kanyak ti informer ko. Talaga nga dadagiti armado iti dayto a lugar. Sana bale. Nabilin kon dagiti kakadwak. Iti kanito amakangag da iti putok. Umay damat na nadagos ditoy. Tadadalahan iti asidag. Sana rumbang nga da makadlaw kanyak. Mapanak iti dayjay abanda. Kastagayan pinapasaman, manang ising. Uwan, padre. Iso nga aging gaita. At dapay laang danag ko. Panagkunak, ket sana rumbang agdanag ka manang ising. Saan lakit di nga umanugot dagiti agina, mapukaw kay tisibay da. Padre. Basta agtalinayad ka kumaan na singpet, kanatulnog. Nagruna ka ni Don Leon. Nauyong ni Sir Leon no makapuntot. Day tati pagdanagak, padre. Manang ising. Ang mga nuadan to pagbidutak. Kat no anyakit di ti aramidin na kanya. Agtala ka iti Diyos, manang ising. Alan, agsubli ka ni Jimansyon. Tama nga no sa pulong na. Agyamanak. Nakaasidagak iti pasdek ngawan Apolos di nakasipot kanyak. Agpaliiwak pa'y nga umuna. Sakbay nga awagak dagiti kakadwak. Siguraduak ngawan ti makasipot kanyak. Di tati paglingadak. Paliiwak pa'y nga umuna dagiti at daditoy. Apag isula unay ditoy. Dagjayan dagiti armado. At pangtugti na ikasa itilikodak. Agaling takak. Jak itulok amay sa mga. Ibalat ko niya! Ita, rungduin kan? Dandani akon. Nasgan na agalir tawag. Saan arumbang amay isang makak? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nagapo ka nga rodan ija ayan da padre, Yaya Ising? Wan balasang ko. Naibaga kong ti sitwasyon. Nasaya at no kasta. Diyak namin kayat nga agbalaw ni padre. Monica. Diyak kon ibilbilang asabali ni padre. Kat namabayag asa anak ang makapan ija simbaan. Ang mga noan niya kid di mati panunutan na. Naku na itay ni Padre ang maawatan na ti sitwasyon. Iso apa nagkunakit saan amas daaw dayjay. Gaputan na ibagamon kan kwa na, Yaya. Dayta ti pagsayaatan na. Napangamuha ko da Mendez. Sigurado ang nakapwesto na aminan. Naibaglapit din ko nakalisyak. Aragla! Rinaot na tayo! Dayjay ti awanan pain. At tanda Mendez, patas kitang tilaban. Anya ti magdamag pogi. Amo, rinaut dagiti polis ti maysa kadagiti hideout na Mr. Wong. Anya? Amo, kita manlaing. Nagalisto talaga ti karma. Ito kaya't mo sawan, amo. Amom kadi, aplan-plano nga ipagakumaga dagiti polis. No sa dino ti ayan dagiti hideout ni Mr. Wong. Nga beta, kastamad kaya man ti mapaspasamak. Nga mamo, posible pagatapan da tayo. Awan ti bibiyang kubogi. Basta naragsakak ita, gapoy ti day taag tamag. Sumagmamanong ka dagiti rinaot mi tinaidasay. Ngam saan kami ngagsatan. Oops! Itanda niya ako. Naimbagtanas si putak na ichay. Oops! Naimbaglakit din ta nakatapwa ka. Agarudo kat amapan iti na ijabat ka. Magalimta ka ka. Granada tinagdisoko. Pidutak kat ipurwak ko kadakwana. Aglibas na kanon. Men! Parang maganda wida! Saan tayo wida sardigan? Madlaw ang naragsak ka, yun. Anya ti mapaspasan. Si Kamet yun. Naskan ka di nga dapat mapasamak tapno agbali na ka naragsak. Saan ka di nga umdas ang naragsakak gapo kada kayo italagta? Ha? Dayta tirigat na kin kakechona. Amin na tignay ko dil-dil lawem. No naulima ka. At apam nga amangan no dati sa bali apamplano. Saan ka maawatan? Di nakmat siguro mababalaw, Leon. Ngamin, amok ti amin nga aramidam. No amumla ko ma. No kasano tirigat ko amang kalkalob ka ni Monica. Gusto! Chona! Dak kayatin niya dapat agaon niya oray may sala kumaabalikas iti bibig mo. Sumardeng kan, no kayat mo anasayat ka kanyak. Kasano na pasama kasta, Maximo? Diyak ba mo, boss? Basta niya wag timay sa tao tayo. Ngagliblibas da kano. Gaputa kilata din marup dagiti pulis iti hideout da. Saan mabalin kasta na pasamak, Maximo? Kasano na amuan nagiti polis dahi dyan diso? Mas dawak mo't, boss. Diyak mo, no kasano ang nakadanon da ijay. Agdwa-dwa, Maximo. Ang mga naigagkala na pasamak. Anya ti kayat mo sawan, boss. May kadwa na pasamak kastoy pakten. Jak pacen basta masalakan polis dahi dyan hideout. Isu atapat. Hadamang sabutahe kada tayo. Pinilin na kagayam ni Monica, isi. Wan, Ma'am Chona. Napan ko impa kaamukin ni Padre Simon nga amangan no saan payla ang makasarong kar ijay ni Monica. Amom ising,
Nakaangasak itinalukay iti kasta a desisyon ni Monica. Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Kayat asawan di kasjay nga inaramid ni Monica. Ad-ado itan tigundaway akadda na dito balay. Anya, masiguradok dayta ising. Kat no agtalinaad dito balay ni Monica, masiguradok asaan matan nga agpungtot nilyo. Kablawan ka, Narding. Kablawan ako nam. Ngam sa bali mattitinor ti saom, Simon. Narding, Anya talaga ti masapol mo? sumagmamano abiyag tinapukaw. Gapoy tinapasamak. Sigurado Simon. ka di. Engkwentro tinapasamak. Iso ang mabalin ka ni. Di mo isider kanyak ti pan nakatayda. Apay nakadepensa ka la adagos, Narding. Jak pala nalpas ti ibagbagak. Ngam nakadepensa ka adagosan. Kaputamok nuan niya ti kayat mo atumbukan. Ulitat mo't nga ibagakan ka. May saak a pulis. Legal ti operasyon nga insayang kat niya. Iso adi naksidiran. No addaman sumagmamano abiyag anakatal. Kasarsarita ka. Sa dino tinangibaonan ken ka ni Monica. Ijay laeng simbaan, sir. Imbagak ni Padre Simon nga amangan numabayag asaan amakapan ijay ni Monica. Sigurado ka aday talain. Wan, sir, patyandak ko ma. Pangaasim, Sir Leon. Patyandak ko ma. Agsasauak iti agpaiso. Malawenan. Mamati akon ken ka. Ala, panawan na kon ditoy. Tasong batak ti mau awag iti cellphone ko. Tsakaya tagatap, Don Leon. Nga may kaduan dalas na pasamak tsakaya. Ititinor ti panagsaom, Mr. Wong. Kaslaki tinabda pamabasol mo kanyak iti panagarit ti may sa hideout to. Apay, Don Leon. Talaga katiyawan na mom na pasamak. Diyak kayak titinor ti panagsasaom, Mr. Wong. Amagan no nalipata mo no asino ang kakasarsarita. Saan ko malipata na sino ka, Don Leon? Ngam kaya't kumamuam. Asing petak kayam. Ngam tagasak kapusol. Pang-pang-taon na ka din, Mr. Wong. Makamuka niya panunutem. Basta may sama si Kuladok. Tsak makustuhan na pasamak hideout ko. Sana pulos. Nakaumayak manon, Padre. Tapno agpabalakan akan ka. May papanitian niya, Mayora. Panagkunak namin kat saan ahusto ti kayat ang mapasamak ni Leon. Mayora, saan ko unay ang maawatan? Noan niya talaga ti makagapo. No apay akas jay ni Don Leon. Padre, Anya ngamin ti makagapo. Apay aparita ni Don Leon arumwar ni Monica. gaputan na paggadti aglawlaw, Padre. Dayta ti amok arason. No dayta ti rason. Panagkunat kat adakarbangan na Mayora. Kaya't na ngamin asalwadan ti karadkad ni Monica. Agam no dapay sa bali ang makagapo. Daytan, tijak amo asawan. Padre, Tilang may bagak, Mayora. Ket at dalat takarbangan. Si kangamin ti ina ni Monica. Ket kas ina. Mamati ak amas amom no anya ti rumbang apara kan kuana. Diyak magustuhan ti kas diya sao ni Mr. Wong. Amo, amamunak pogi. Sa anak amaboteng nga oray pa'y asino ti makabangkak. Biglaan amo. Hindi kaya't mo apagparangan. Kasarita kiti personal ni Mr. Wong. Panya. Ngayon nga mo. Ang mga nanyakit di mapasama. Awanan ti bibiyang ko, Bogi. Bastain ka isaganan tilugan. Tamapantay tamat laeng iti ayam ni Mr. Wong.
teritoryo ni Don Leon to'y ili ti San Bartolome. Kayan dagiti sumagmamano akabangibang nga ili, boss. Amok data, Maximo. Ngam sa anak mo't basta-basta. All kanisado globo tayo, Maximo. Amom data. Boss, Iso sa anak mabuteng dahil Don Leon. No kaya't nagyela. Pues, gela itet ko ken kuana. Sa anak paatiw. No ado tao, Don Leon. Ado met tao. Sa anak mabuteng ken kuana. Tandaan am daita, Maximo. Apay anak kasukat ka, Monica. Rimwarda papa ken mangbugi. Iso arumwarak matyaya. Anya, ang balasan ko. Sa dino ti papanam. Adalabi ita si kasuhak. Di kagdanag yaya. Agsubli akmat lang. Pangaasim ka di, Monica. Saan kalakuman arumwar? Kinunak matanyaya. Adalabi ita si kasuhak. Iso adina ko malapdan. Ng balasan ko. Ang mga nukla at nga agsubli ni papaam. Jak lapat yan. Sigurado, rabiin to na agsubli dayjay. Iso adina kong taktakan. Tapno makasubli akmat laang adagos. Naimay karitoy, Don Leon. Diya ko nagpalpalikaw pa, Mr. Wong. Diyak magustuhan timbagbagam iti panagsarita tayo ti cellphone. Imbakak lang, liknak. Awan dakas na ita. Wen, awan ti dakas na. Yam sa anak amanel. Tapno diyak maawatan ti kayat mo atumbukan iti kasjay atinor ti saon. Don Leon. Amamunak, Mr. Wong. No makikayima, napod mo. Saan ko nga ugali ti agbalin at traidor? Iso ano di kag kidaw iti pamakawan iti kasjay en sawang mo itay. Ang dalaki di dakas ang mapasamak. Pangpangtanak kati, Don Leon. Saan kumet niya ugali tagipangta? Kat iso ngay mayak ita. Tapno panik nakakin ka asa anak asinsinan laing at tao. Iso nga agkid daw kan iti pamakawan. Bayat ang makapagpanunutakpay iti nasaya. Saan? Niya! Siguraduam kabalam kalpitan katilyo paltog patulong mukanyak, Don Leon. Sige, Don Leon. Iputok mo. Nusar mo kabalan putok dahita paltog. Dimon patulong kanyak. Nasaysaya at lemang mulangan dahita. Dimon ulayan sa kakala ikam ko. Amamunak, Don Leon. Inlayap, intanon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. boss. Ang pangay manugot kayo ang nakapanaw pa ilaasi kakaradkad. Dagijay at tao. Maximo. Amo nga ta sana nasaya at may naramid ni Don Leon iti panagsarita yo. Madlaw iti langayo ita, boss. Anya tinaramid ay jaya, Don Leon, boss? Pinatulungan nak paltog. Anya? Apaya di yung pag-atagos, boss? Apaya pinalubusan tayo pa ilangan nakapanaw da? Saan kagtanag, Maximo? Hada na itanay kanito pala amin panag. Tumteng matlang umno kanito pala da ijay, Don Leon. Sana lipaman ni Mr. Wong, amo. No'y narabid na tigas jay. Namulaan ko man iti bala ti ulo na. Amo. Ngam amok ang nasakit tinakam ni Mr. Wong iti kas jay nga narabid ko. Mamati ak nga adan tulat tapang balas na kanyak. Katday tatirumpeng sa ganak. Day tandayan tirigat na, amo. Noan yan to, ti aramiden ni Mr. Wong.
Di kagdanag, Bogi. Nalipatam ka din. Teritoryo tayo ti San Bartolome. Alangan magngetulog tayo ani Mr. Wong kitintagari. Saan ko nga itulog ang mapasamak na ito? Nakapasyar ka mat, Monica. Kaano lang dahil imbaga ni Manang Ising nga mga numabayag sa kanto makapasyar dito simbaan. Impamaspusak ti amin, padre. Jak itulok alapdanak ni Papa. Iti nakairwama kon nga aramidan. Monica, Awan ti sino man ang makalapad kanyak nga umay dito pagtaangan ti Diyos, padre. mawatan ka, Monica. Kat, kumusta kayon, padre? Aklunag kan ka. Asaan ana saya? Apay, padre. Adasaan miya pagkinawatan ka ni Narding. Ni, may papaniti anya ti saan niya apag kinaawatan, padre. Anya tinapasama? Ayan ni Monica, Ising. Ay, day tangarot ka, ma'am. Rimwar ni Monica. Anya, ni, sa dino tinapanan na? Di na imbaga kanyak, ma'am. Basta rimwar apaman ang nakapanaw ni Sir Leon. Isungarod ang madandanag-anak. Pampanunutot na iawag kin ni Sir Leon, tapno dinak tumanan kaungot. Ng madanag-anak mo, tamangan noan niya ti aramiden na kin ni Monica. Sigurado ang makapungtot day, Jay. Ala, sana bale tawagak ni Monica. Siyak tumutan ti makaamukan ni Leon, tapno saan ka amadaksan. Marigatan kami ang mga identify kadagiti nakainkwentro tayo, Chief. Patsik aganggan na itlang dito San Bartolome dagijay. Iso nakikoordinate kaming kadagiti daduma a kwerpo ti pulisya. Kasayatan ti kasta, P1 Mendez. Saan ngamin ang mabalin abaybay antayo latan ti may papan iti dayta akaso? Chief, Masigurado nga dan masasaw dagiti agindag dito San Bartolome. Kontra kada tayo. Ngamin, awan pa iti uray may sa kadagiti napasamak ditoy. Ti makuna na sulbar tayon. Agpatingga tayo lang iti makala iti lead. Ngam awan pa iti uray may sa anasulbar tayo. Nakababain, saan ka di? Iso asaan arumbang agsardeng tayo. Aramidan tayo ti amin. Tapno maipaayan tayo iti hustisya dagiti biktima. Amom ka di analaos ti danag ni Ising. Gapoy ti inaramid mo, iha. Mama, Naimbag tawan pa'y ni Papam. Saan pa'y asim mangpet? Iti ka nito nga danday, Jay. Sigurado animanan Ising ti kasi. ay, Kunakman no saan mo akayat amaya dayo kada tayo ni Ising. talaga matadyak kayat, mama. Imbagak matan, kasla ina kon ni Yaya Ising. Apay nga rod nga agar aramid kalata iti posible apakadaksan ni Ising. Awan mat siguro ti dakis na no napanak man ija simbaan. Saan ka di, mama? Iha, Maawatan na kumamot, mama. Kan pakawanin na kuma. No nakaaramid akmanan, iti pagdandanagan niyo. Ada ka rin naalayo impormasyon. Kasano na hamuha na kiti pulis dahil jay hideout. Awan pa'y, boss. Ah, Saan nga agsarsardang dagiti tao tayo, boss? Imbilin ko kadakwad anas ka na mamuan tayo. No kasano anasarakan dagiti pulis ti hideout. ama munak Maximo. Saan ko kaya't matalaitol? Nakasakanak pumatay no adamang talaitol kanyak. Boss, Isoy kagumaan yung amuan niya talaka na pasamak. Iti kanito ada pakainaikan dahil jay Don Leon. Sikuladwak. Ipaay ko ken kwa na palag. Di na pa'y naparas intilo piag na. Apay akasta ti panangkit-kit ang kanya. palpaliiwag no napudot ti ulo. Adda kan di kayat mong ibaga kanya, Jonah. May papan ka ni Monica. Anya ti may papankin ni Monica.
Pinalubusak namin anapan iji simbaan. Ngam apagpiit lang mat. Sinigurado ka nagsubli adagos. Awan kan yaman na kanyak na ita. Ha? Agpaisol yun? Nyam sana kayat asawen tinaibaga kadakon lapdan pa ni Monica ti kayat nangaramitan. Saan pala ang nagbalot ti amin? Noan niya tinaibagak ididamo. Iso tinaskan amasorong. Apay nga mis-isem kayo, boss. Ata kami na napintas panag na panunot ko, Maximo. Para itian niya, boss. Tapno mapalas ko dahil chay, Don Leon. Gapo pa ng patulong na palto kanya. Sikulado masok akong, Don Leon. Gapo na laos pongtot no maamuan na lamitek. Boss, mabalin ka diya maamuak no anya ti plan-planuan. Tay chay, Monica, pang palas ko, Don Leon. Anya? Saan kaya, Don Leon, na si kakanak na? Ngam kapoy nalamid na kanyak. Kalkalo ita na si kakanak na. Babaan kasta lamitan. Mapalas ko, Don Leon. Anong mapaspasama ka rin ka, Yaya Ising? Shh! Di ka natagari, Monica. Apay namin. Palpaliiwag ni Papam. Kaya't mo asawan. Saan laangan asyak timang palpaliiw ka ni Papa? Karaman ka magtan. Si Kamot, saan akas iti aramidem apa ng paliiw ti kayat ko asawahan? Anya nga rod? Palpaliiwag no makaungungot. Gapo iti irurar mo iti kalmat. Day kati agpaiso balasan ko. Naku na ngamin ni Ma'am Chona nga iso kanon ti makaam mo. Iso nga ita, palpaliiwag no anya ti mapaspasama. Itay pa yung ka dito. Hanggang di ka matagsasaw. Anya ka diya talaga tigagaran. Simon, saan mo't siguro adakas ti umay dito simbahan? Saan ka di? Saan? Nangruna no tigagaram ket agkararag. Tapno makapagkid daw ka iti pamakawan dagiti nagbasulam. Sabali man ti tinor ti saon. Amangan no sabali man ti pagturungan da ito'y asaritaan. Awan ti kayat ko asawan narding. Depende langan kan ka. No ikam iti sabali akay papanan. Panagkunat, diya ko nagbayag. Talaga sabali man ti turungan da ito'y asaritaan. No diyak pa'y lapumanaw. Adakan ka dayta narding. Awan ti manglaplapad kan ka. Sige, patuloy akon. Amo ka din akon masapol. Nang runa, kat sigurado as si katigagara dayta nakakotse asimangpan. Saan kayo kadipay laang anag kinaawatan ka ni Hepe Salvador, Padre? Saan ko nga ilibak, Mayora? Kasano ka unag ayat ti susikyo? Mayora, pasensya kan. Saan ka sungbatan? Umdasan nga mo nga dasaan mi pagkinaawatan kaninarding. Sa bagay, talagamat ngamin nga awan ti bibiyang ko iti daytaket, Padre. Pasensya ka lakuman. Awanan naman na kanyak dayta, Mayora. Sige, Padre. Sumuragak pa dita simbaan, tagkararagak. Ituloy tanto ti agsarita, intun madamdaman. Naibaga kanyot ni Mamam ti Rorar boy di kalman. Papa, Ngam kinunak nga wanan nyaman na kanya. Tanagpakata kamat gayam kan kwa na. Kan ijay la simbahan tinapanam. Awan mo't kat ti parikot. No natulnog ka kuma, Monica. Saan kat nga ramidem latan no anya ti kayat mo? Dayta, ti kasron ko. Saan mo't amay limod kan kadagiti saan anasaya at amapaspasamag ita dito San Bartolome? Saan ka di? Diyak kayat amay sagmak ka, iha?
Iso asapay lang ko ma, tamaawatan lang. Papa, Iha, ipatpatig ka unay. Diyak kayat niya dadaga sa mapasamag din ka. Iso asapay lang ko ma, taipangag na. Ado mauawag kin ka, iha. Hala, sungbata mong data, tarumuar kami matan kinibogi. Ada na patek kapag na. Kumusta ka, Monica? nasayaan mo at Mr. Wong. Nakawag kayo man? Mas tawa kami. Saan ka numawawag? Aki daw tulong. Pala ka dagiti umili San Bartolome. Ha? Amumet, Monica. Nayatak mang tulong. Iti kasta, ada do blessing sumangbay kanyak. Nang luna business ko. Medyo awan pa ngamin ti oras ko ita. May papaniti day taabanag, Mr. Wong. Apa, Monica? Di mo kunain na umakan mang tulong maliklikat. Saan lumbang kasta? Kasi damat. Mr. Wong. Monica, ada plano pala kadagiti maliklikat. Kasapulak tulong mo. Agsalak ta kuma, Monica. Ha? Kaya't ko mang tulong kadagiti taga San Bartolome. Kat kasapulan ka, Monica. Iso agsalak ta kuma. Sa dino, Mr. Wong. Agyaman tamayat ka makisinalak kanyak, Monica. Sika mang ibag ka no sa dino pagsalakan ta. Makamu ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanyadaramidin nyo di presinto, amo. Nasken na maalak ti panagtalik ni Hepe Salvador. Planok tagpatulong kampay idikan kwa na. Kasano, amo? Kaya niya tulong tigid daw, Simple lang. Di mo't at daw mauawag kini Jonah. Amo. Kampay iti. Ibagak nga awagan nakmet da jay nga mauawag kini Jonah. Kat ipang pangtana ti pamilya. Ano niya? No kasapulan namang partuata kiti awan kinapudno ng istorya. Aramida pogi. Iti kasta, maalak laeng tinananaya panagtalag ni Hepe Salvador. Monica, balasang ko. Apay asaan ka amatagtagaray? Di nagpakadanagan yaya ising. Adala ngamin pampanunuta. Anya day ta, balasang ko. Ang mga noad na maitulong ko. Sika talaga yaya. Nakasuporta ka dags kanya. Rumbang laang balasang ko. Amumat nga aramidok ti amin para kan ka. Nga uray kay papanan na pay siguron, apapanawon nak ni sir. Day tati Jack itulog ang mapasamak. Jack lakit di umanugot ang papanawon na ka ni Papa. Maximo, napanukot ko, Monica. Hagsala kami tamot laeng. Talaga nasirib kayo, amo. Jak mapalabas lata ni nalamit kanyak ton Leon. Ngam saan dinadala sodos wakas ko. Nakasagana kiti anyaman apang ibaunan nyo kanyang boss. Ipagayo lang no niya teramidet. Tigagdanag, Maximo. Talaga si kanam na maek ang lunan makatulong kanyak. Boss, Tumay ka na imbag. Ibaga kanya lumpang alamitam. Mama, Ha, Monica, apay ngay may ka dito'y, iha. saan mat siguro adakas na dimaga sa piti opisina, Mama? Agpakadaak laang? Sa dino nga minayat ipapanam. Mapanakla iti mola. Dimaga sa kon diti opisina. Tapno awan ti makunam. Iha. Di kagdanag? Taawagak itamat laang ni Papa. Ha, Agpakadaakan ko na. Ngam kayat ko amang ngag mo. Tapno din tukat agungat ni Papa.
Anya ti aramidem ditoy, Simon. Arding. Apay nga da ka iti daytoy a lugar? Panagkunat. Ket awan mo ti dakas na no mayak dito saan ka di? Saan pala na ikat ti kordon ti pulisya na ipalawlaw iti daytoy a lugar? Kaya tasawan dayta. Awan pala ti mapalubusan nga umay iti daytoy adisso. Ana kapasamakan ti enkwentro. Imayak dito kas padi, Narding. Kas makita man. Suot ko ti abitok. Ha? Imayak. Tapno bindisyonak daytoy adiso. Gaputa dadagiti biyag anak pukaw iti daytoy adiso. Simon. Kinuna mo'y naramid mo lang ti pagrabangam kas polis. Pues, baybay anak met nga rod amang aramid iti pagrabangam kas padi dito'y San Bartolome. Anya nga oras ka nga gawid, Monica? Papa, ang dakla ang itipon. Awan man siguro ti daka sa mapasama kanyak. Ti saludsod ko ti sung bata, miha. Anya nga oras ka nga gawid? Kat may baga, Papa. Amangan ngamin no maliliwak ng paspasya ti Jaymol. Kadyak mapuutan ti oras. Kaya't ko ngamin ti agaliwagsay. Anya? Ngamikali ka sa anak amasip na tan, Papa. Kakuyog mo ka din ni Ising. Ipilit na ti sumurot. Namdaking kuyog, Papa. Dak ngamin kaya't amairamraman iti ungat mo na bilang. Anya? Agtalik ka kumakanyak, Papa. Kinunak matan. Sa anak amasip na tan. Agawid ak amasapa. Tapno awan ti makunam. Alangarot. Nyam siguraduam lang atong palam ti Karim, Monica. Boss, tayo jaya ni Monica. Ison dya simrat iti restaurant. Amo mo nalamida, Maximo. Nakasaka nakakadin. Uwan, boss. Di ka matanagan. Aganad kalaeng. Jakayat masiputan na ka, Monica. Amanga nagatap. Nakasagana kon, boss. Hala, tumsaka kon kotse. Mapanakon listaw lang. Ulitek, Maximo. Jakayat agbidot ka, papaalamid ko ken ka. Nagsarita kayon ka ni Monica iti cellphone. Saan ka di? Uwan, Jola. Apay nga rin may kapailaag diti opisinak. Di mo ko naan asyak manen ti kaguram, Leon. Pangasim. Inawagan na ka ni Monica, tapno ipakada na ti ipapan na iti mall. Imay pa'y nagpakada kanyak iti personal. Diyak ka mo, Jola. Nga magtibtibayo. Anya? Iti anya aga po. Dahito ti diyak mo't mawatan. Isungay maya kita dito eh. Nangruna kat diyak mo't nadanon ni Hepe Salvatore di Presinto. Leon. Angin malay. Ikagumak ngayaw awan dahito ya marikrik na, Jola. Amanga na dapay kayat mo kanen, Monica. Agodal ka lang. Nabsug ako, Mr. Wong. Sigurado ka? Wen? Anya ka diti inyawag mo kanyak. Dahita ko man ipagsaritaan ka. Plano ngamin mang tedakkel tulong orphanage dito sa San Bartolome. Ngayon kita ko, si Kagplan. Tapno saan ibagada dumag palpalas tukak. Ha? Matulungan akati, Monica. Day talaga yan. Awan ti parikot, Mr. Wong. Baka mo naklaan. No kaan mo ti panangisayang kat mo. Iti dayta ako. Jak minamnama daytoy ayo umay mo dito'y simbahan, Don Leon. Padre Simon, Anya ti maipay ko? madanagan ak ngamin. Gapo iti mauawat ko apang ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Don Leon? Padre Simon, at damang ipangpangta kanyak, kanti pamiya. Iyo man kukumakin ni Hepe Salvador.
Ngamjak na abutan ni presinto. Kasta ka di? Day tatagpay so patrisimon. Amangan mo nagsinalawasi ko kayo. Naggapo ngamin dito ni Narding itaylaan. Kasta ka di. Wen, itong liyan. Isulakit diti makagapo. No apay asaan nyo anadanon iti presinto. Ay la, agyam anak ta si mangput kan Monica. Iyaya ising. Madanaganag. Alas 4 nga minen iti malam. Amkak nga amangan no sumangpeton ni sir ngem awan kapailaang. Imbagak matkan ka, yaya. Jak agaramid iti pagtungtutan manen kan ka ni papa. Monica, Inawagak ni papa. Impakadakan ko na ti iruruwar ko. Nakasango pa'y ni mama iti inawagak ni papa. kat, naimbag ta di nakakinaungat. Idi damo, nagungat. Ngam imbagakan ko na, ngagpag napagnaak lang itiyangol. Kat naawatan nakmat ni papa. Good! Mayat parang bidyong kada kami, Monica, Maximo. Jak ngamin kayat ama upay kayo kanya, boss. Pelikod. Kasayatan kasta lalamida, Maximo. Babahan kasta lalamidam, sigurado kanayo na nanay panagtalek ko kan ka. Boss. Tikag tanag. May kanto dakkel kong kuna. Kapo kinapudno magsilbi so kanyak. Tandahanam kanayon daytay baka. Agyamanak mo kasta, boss. Et namnamain nyo nga iti kaano man. Agtalina dakto iti kinapudnok magserbi ka na kayo. Good. Ala, dumagag ka na yung pag. At ay bilin ko kan ka, Maximo. Talaga tinungpal mo ti Karima. Imuna ka nagawid dito mansyon nga miti siya. Imbagak matan papa. Agtalak kayo kumakanyak. Jak itulok ang madadaal ti panagtalak yu kanyak. Nasayat no kasta. Ada ka di pa ibagayo, papa? Kaya't ko kumanti mapan iti siret ko. Sige laeng. Mapan ka niha. Awanan ti bagagpay ka. Agyaman na, papa. Saan narumpang nagtaligak latan iti anak ko? Amangan no anlilawin naklain. Naskan niya agbalinak anasipot. Kumustan, Hepe? Mayora, lading itak na ibaga. Ngamawan pa'y latinasaya ta may baga kada kayo. May papan kada giti igem ni akaso. Hepe, Ngam madama ti panagtignay dagiti taok. Saan da ngagsarsardeng? Nang runa ni P1 Mendez. ala, aramidan nyo tirumbang. Ikagumaan nyo arisutan dagiti napasamak a krimen dito'y ili tayo. Wan Mayora, Datayo ngamin nga opisyales ti nakababain no awan ti maaramidan tayo. Iso ang kasayaatan matlaang no agtignay kayo, Hepe Salvador. Apay akas tati panangkit-kitam kanya. Sir, Adda ka di parikot. kuang amin, sir. Amkag nga amangan no kaungat dakmanan. Adda ka di ammo mabasol mo. Nga iso ko mati pangungtakken ka ising. Awan matkitis. Matlagayan. Apay nga roda madanagan ka. Ay, awan, sir. Hala nga roden, ituloy mo dagiti trabaho. Saan kat atay tagdanda naglatan aramidem. Jak kayat ti kasta adjar mo ising. Nakarkaro akasuron kay ti kasta ngar aramidem. Magagaran laki din ni Mayora, Chief. Iso ngay may manin nagsaludsod ka. P1 Mendez. Ore asino ngamin. Talaga ati kayat da. Kit masulbarin dagiti napasamak a krimen. Ngam sana kaskarina amaramid tayo dayta, Mendez. Ammum, no kasano kariga ti agkalap iti impormasyon. Day tangarod ka, Chief. No marigatan tayo agkalap iti impormasyon, nakarkaron amarigatan tayo agkalap iti ebidensya.
Nasirib dagiti kriminal nga agdakdakiwas dito'y San Bartolome. Naku namon. Malaksidanan na da. Naatap da pa'y. Pudno da ita, Chief. Ngem saan tayo nga agpaatiw kadakwada. Di tayo itulok ada tayo kit din apan nakabagi ti linteg. Ti pagayayaman dagiti kriminal. Anya tararamidam, Jonah. Ad-adalot man dagito'y apapeles. Anya? Tayo nyawid mo pa yan dito mansyon dagiti rumbang ko mga ramidam medyo munisipyo. Kapilitan, Leon. Diyak kayat nga adati saan ko ang maadal ana imbag ka dagito'y apapeles. Sabagay. Malan, panawan ka pa dito, Jonah. Nasakit tulog. Kaya't ko ta ginala. Ingkalatan ni Jesilenta. Ay, sige, Jonah. Awan mo ti makitak amadi kadagiti nakalanad kadagiti apapeles. Isa pa nagkunak kat awan ti parikot kadagitoy. Perma aklanan. Iti kasta rikot. Numero lang tagparparang iti cellphone ko. Diyos ko. Amangan mo isumananday tatay mangbutbutan. Ngamnas kan asong batak. Amangan mo emergency. Hello? Mayor Arrogante. Umadanin, di kanibusanan yung asang kapamilya. Anya? Saan kayo nga bayag dito'y lubong? Hello? Hello? Awanan. Ay, Diyos ko. Mabutangak. Inakibaga ka ni Leon dahito abanag. Naskan amaamuan ti asawak ti angin. Awanan. Talaga saan na makontak na ito ang numero ti cellphone nga inaramat dyan bawag kan ka, Jonah. Leon, anya ti aramidan tayo. Namin anon anapasamak ti kastoy. Amkag asaan amang lukluko ti asino man nga umawawag kanyak. Jonah. Daytoyen ti bagbagakan ka. No, Mabalin ka di, Jonah! Sumatag ka. Diyak kaya't ti kastadyan mo. Nakarkaro laeng apatagsanam ti sitwasyon kapoy tar aramidan. Ha? Siyak ti makammo ko naglang arudan. Siyak ti agpanunot iti pamuspusan. Anya ti mapaspasama ka da papakan mamayaya isinya. Agap apa da ka di? Jak ammo, Monica. Kaslagkin kinomprontada mat. Uwan nga ron. Asit gak ida. Ay, saan balasang ko? Saan ka nga umasidag kadakwada? Ngamyaya ising, amangan no anya ti mapasamag. Amangan no kumaro ti sitwasyon no asit gam ida. Dito'y kalaeng. Saan ta ida pakibyangan? Bayam ida nga agsarita. O anya, Maximo, nawagamon mayola lokante. Un boss. Imbagat akan nibusanan dan asang kapamilya. Kun, kasta kayat ko ken ka, Maximo. Natulnog ka. Amin ibilin ko tong palem. Iti ka naman, boss. Di ka ito mabalin na sukiran. Amuyo da ita. Bili ko, Maximo. Boss. Anya ti sumarunong aramidan tayo. Relax. Baybayan ta pa agpungto nakalo dahi chay, Leon. Sa tayo pa agtiknay. Bayan tayo dahi chay, Don Leon agtiknay pakaisagmaka na matlaeng. Talaga ka pa lang, Jassy, naman nga mawawag ka ni Mayora. Inaramid na kuman, amo. Bogi. Panagkunak at mangbutbutang lang tayo, Jay. Kaya't na kayo lang nga pagdanagan. Tati kaya't na siguro. Kaya't matadael, tiyan yaman na diskarteyo. Uwanyag paisuan niya. Panunutin nyo lang ang amo. Nabayagan, dahi tangaw mawawag ka ni Mayora. Ngamawan mo ti dagas ana pasama. Kan may sa ti kanayon ngay pangtana. Kanayon ngay yawag na akanibusanan yun.
Yam kasi din ako nakon. Awan mo at tinapasama ka dakas. Husto ka, Pogi. Mangbot-boteng laing tawanan pain. Kat nalabit, nga mumatan no asino tatapag. Amo, talaga karkaritan dagdag tawanan pain. Bueno, ipaay ko kadakwada ti kalkali ka kumanta. Sa anak na impay, tapno makisubangat kan ka, Simon. Narding. Kahit ko ang makitam na gito'y aladawan. Anya ti kahit asawan na kita aladawan, Simon. Awan tiyam itinay Narding. Kasano nga awan? Kat adda ka itiladawan. Narding. Sa bali itan ti panawan. Nalakalangan ti agaramid ka nagitiba ng asaan ang nakapapati. Anya ti kahit masawan? Anya ti mo? Noon na-edit lang dahita. Anya? Saksik ti Diyos, Narding. Awan ti amok kadagita aladaw. Amok nga adda saan ana saya at amo paspasamak, mama. Pangaasim ta ibagam ko makanya. Adda manan imawag kanya, iha. Impang tana kanibusanan tayo kanon. Anya? Day ka ti agpaiso. Iso madanag-anak. Inyo man kun kanipapam ti amin. Mama. Iha, day tati kang runaan ang makagapo. No apay asaan akayat ni papam akanayon ka arumwar. Amkan na ngamin nga amangan no si Kati pagaramidan day ti dakes. Iso apang nga asim. Manipod ita. Ipangag na kami kuman iti amam. Sa bagay, Chief. No kita na naimbag na gito'y aladawan. Adayumot ni Padre Simon. Atong, No panunutin na naimbag. Adda kinapudno ti imbagakin ka ni Padre Simon. Moderno nga minan ti panahon ita. Nalakalangan nga ramidan ti imposible. kat posible ang na-edit laing da kita aladawan, kasta nga di, atong. Adda posibilidad na dayta, Chief. Asino nga min tinaggapuan da kita aladawan? Diyan mo. Basta na ipatulod lang kanyak. Ha? Deta tiyak pa iso. Kasta gayam, Chief? Ngam sana ngagtaliklatan. Jakmat mamatilatan na panang dadaal-dalaan kini Padre Simon ti amin. Mamati ak nga dati sa bali akay papanan ti amin. No apay nga da naawat ko, akakastoy aladaw. Nakaamamak at talaga ano kasta, ma'am. Ising, asino nga taaya ti mangbutbuteng kada kayaw? Jakmat mo. Ma'am Chuna, basta mamati ak nga dati amo ti asino man nga umauawag kanyak. Ha? Amo na iti anya, ma'am. Anya jay ko nam, ising? Anya ti amo jay umauawag kada kayaw? Ha? Ada siguro, amo na ajak amo. Iso akanayon akas jay ti ibagana no umawag. Nakaskas daaw, Don Leon. Kalpasan inalamid mo. Imawag ka kanyak tapno ibagam naklahat kalaeng. Napudot lat yung ulog iti daidyakan nito, Mr. Wong. Isadya ko napupuutan din naramid ko. Agpapabawi Diyan kaya tamadatael ti panagpartner ta. Mas dawakan ka, Don Leon. Sa balik kalaw mo. Diyan mo anya mapaspasamakan ka. Imbagag maten, Mr. Wong. Naglalaok lang iti pampanunutan iti daidyakan nito. Iso pasensya ka na kuman. Okay. Lipatan mo dahil dyan napasamak. Jakon kaya't pagsalitaan. Ito importante. Namilis mo, bidnot mo. Kat sabay kumasanan maulit kas jay, ha? Malas business no ada susi kak partner.
Tay tamat ti pampanunod at Mr. Wong. Tinegosyo ta. Isungag kit-kit tawa kiti pamagawan. Don't worry, Don Leon. Hawanan kanyak dahil chay. Lipatan mo na pasamak. Kasano na pasamak ti kasjay. Apay nga daigam ni Narding aladawan dagiti armado nga darak. Sana nasayati pasimudag day jaya. Mamatiak nga damang palpaliw kanyak. Ang asino? Kinanya ti motibo na. Apay akas jay tinaramid na. Am muna kami nga ta agpadpadakan ni Narding. May salang ti masigurado. Kaya't ti asino man ako maro ti saan mi apagkinaawatan ken ni Narding. Iswakas jay ter aramiden na. Panagkunak, kasayaatan mo maiyuman ka ni Hepe ti amin, Leon. Nasayaat nga ta ti kasta, Chona. Kasayaatan mo't laang ti kasta mapasamak. Numaamuan dagiti pulis ti amin. Saan danto abasta agat aplatan? No bilang adadakas a mapasamak. Anya ti kayat mo asawan? Leon, adda sabali nga araramidan. Sigurado amas daaw to dagiti pulis. No bilang taada saan anasayaat a mapasamak. Pagsaludsudan da kanto. May mayatan nga itapay laang. Nakablateran ti may papan iti collar. Panuad na saan anasaya at amapasamak. Nalakalaangan nga ibaga tayo a posible at i-collar ti akin aramid iti amin. Saan nga agimbestigar dagiti pulis? Maipapan iti personal abiyag ka. Nataltalgad para ken ka. Umanugot ka kuman, Leon. Agkamang tan ka ni Hepe. Anya ti panagkunam yaya isin. Anya ti gagara di umawawag ka ni mama. Jak maibaga, Monica. Yaya. Jak amuno anya ti sawak may papan kadagiti kakasta abanag. Awan ti amok kadagita. Isu nga awan apulos ti maibaga. No asino man yung mangbutbutan ka ni mama. Adulakit diti amuna maipapan iti pamilyami. Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Simple lang, yaya. Saan kami ang makaawat iti pangta? No nalintag ti aramid ti pamilyami. Saan ka di? Monica. Iso ang mama ti ak talaga nga adda palimad ti pamilyami. Katday ta ti kayat ko ang maduktalan. Kaano pa yung makaawat kayo ti kasta nga awag, Mayora? Nabayagan, Hepe. No saan agbidot? Adda sa nga pulon adaras nga daimawag kanyak akas jay ti bagpagana. Apay nga rin nga italangan nagkamang kayo ti pulisya. Hepe. Hepe, impagarup mi ngamin. No kayat lang da ako na ramadadal ti konsentrasyon ni Chona ti trabaho na kas Mayora. Ngam tinaudi nga awag na. Amok asabalin ti kay papanat na. Iso nga iti panagsarita mi nga gasawa. Napagnumuan mi, taagkamang kada kayo. Don Leon. Iso ka pangasim, Hepe. Sapay lang matulungan na kami. Madanagan kami para itanak mi ani Monica. Day tati agpaiso, Hepe. Iso asapay la kuma. Tamaamuan nyo no asino at talaga di umawawag amang ipangpangta kada kami. Naimaglakit din na nakakasalsalita yung tao sinalakta, Maximo. Huwag nga boss. Naawatan na ti amin ngayon palawag mo kankwana. Sa bakay, napayagan nagamam mo kami. Sa anak talay tol, among nadayta. Napanagnakan na nasayata ka transaksyon. Huwag matkit niya boss. Napayagan nga da transaksyon na mapaspasamak itinagbata nyo.
Imposible man, no di ba? Maximo, ada nakadasay kalsada. Boss, saan kayo pa itong saga? Ang mga nanyakit di kimapasamak. Maximo. Nagtalinag kayo lang dito lugan. Siya ditong saga. Mabit lang, Maximo. Mabit lang. Apay, boss? Kasla kot ko timat. Boss! Di ayaw, padala po sa kan. Maximo, ada sugat ko. Hindi kagdanag, boss. Idiretso kayo di ospital. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa'y adi ka makaibna, Monica. Matuo ka na namin ang mangururay kada papakan, mama. Ha? Kayat kun amamuan, noan niya ti resulta ti ipapanda ije presinto. Kayat ko amamuan, noan niya ti damag. Agkalma ka kadila ang balasang ko. Madamdamalaang, masigurado. Nay, adan si Mangpag. Amangan no adan da papakan mamam. Siya kun ti rumwar amang ilukat iti gate yaya. Talaga akayat kun amaamuan, noan niya ti resulta ti angin. Nagsalod-sod dagiti ng taming kan ka, boss. Isang ngayon bagak ti agpaiso. Maximo. Naturadak anang ibaga iti agpaiso. Tawan mati imot ta iti lugan ta. Hawanan ba nagalamit kastoy? Inawagak matan dagiti tao ta, boss. Imbagak amapanda iti dayja lugar. Takitaan dati tao a pinadala pusak anang paltog kada kayo. Naskan mamuha ka kinalamit dahitoy, Maximo. Boss, nagtanda kiti polis. Naamuan dalakit din tinapasamat. Ang mga no adamanan dagiti pulis nga agbantay iti asidag ti mansyon, mama. Iha. Kas lang amin nakarkaro akabutbutang no adda dagiti pulis. Ang mga no nakarkaro pa'y anapagkad, no bilang adda mapasamak nga inkwentro. Di kagdanag. Sigon ka ni Papam. Umdasan dagiti bodyguards tayo nga adda dito'y mansyon. Mama, Iso amamati ak, asaanan nga agbantay dagiti pulis dito'y mansyon. May salaysay kung kan ka tinapasamak, hepe. Maximo, mabalin ka diya makasaritak ni Mr. Wong. Kung ti doktor nga ginanapay lang, hepe. Na makauray ka lagit ni. Happy kit din na saan? Agurayak. Sakti makam mo, hepe. Angam, jay tawa pinadala po sa kanang paltog kada kami. Amangan mat Di ka no- madanagan. Nakita mo't siguro ti panangibaon ko kada Mendez amapan iti dayja adisto. Saan ka di? Hepe Salvador. Relax ka lang, Maximo. Dagiti pulis kon ti makaammo iti dayjay ataw. Anya ti matapag, Pogi. Amo, hawanin ti kadwa tayo. Anya? Okay. Kumusta ti pinaaramid mo kang kuana? Naipatungpal na, amo. Sigunit impormasyon. Mismo ni Mr. Wong tinapaltukan. Gapo iti inaramid ti tao tayo abinilin ko. Kasta ka. Wen, amo. Dinalusan ka din ti ebidensya. Nalpasan, amo. Tapama na pinaatalan dati tao tayo. Pimanaw dadagosan. Iso anawayaak, anang ipagni, iti ebidensya. Agkatanap man ang ti mapaspasamak, P1 Mendez. Anya ti kayat yu asawan, Chief? Imo na, imay nagblatter da mayor arrogante, kan Don Leon. May papaniti collar amang ipangpangta kadakwada. Si Maruno, napaltugan ni Mr. Wong. Kitidakas na, Chief. Awan mo tinakita mi iti lugar nga imbaga ti driver bodyguard ni Mr. Wong.
Daytang rod kat. Kaslag parparang. Ang nagaramid lang iti istorya da Mr. Wong kan ti bodyguard na. Tapno makover apan, tipod no ang mapaspasamak kadakwada. Anya iti panagkunang, Chief? Di tayo pa'y maibaga, P1 Mendez. Nagulo, dagiti pasamak. Mariribukanak amang pampanunot. Ma'am John, amok nga aging gaita kat maamak kayo. Oray asino mat siguro, ising. Sigurado ang maamak itikas di napasamak. Saan namin asinsinan tikas di apang taan na awat ko? Pudno dayta, ma'am. Kun maisa, uray asino a tao ang maipangta. Talaga nga agdanag. Ta sino kumamon ti saan nga agdanag nga kat pangta daytan. Asino nga taaya daychay amang ipangpangta kada kami? Bareng ano maamuan metla adagos dagiti pulis, ma'am. Iti kasta, maamuan tayo met no anya ti motibo na, iti aramidan na. Sapay la ko maising. Talaga ang maamakak, gapo iti kastoy ang mapaspasang. Sabi no ayan tao ng palto kanyak, Maximo. Boss, Oh, anya kayat sawan kastadyal mo. ladingit ak, boss. Alam saan mo't anadanon dagiti tao tayo ti dayjay ang lugar. Aniya, kasano na pasamak dayta? Dolang ti posible na pasamak, boss. Si bibiyag dayjay apaman na pinadong para kahit naglibas. Wano saan? Impak ni ti asino man anang ibawon kan kuha na ti ebidensya. Aniya, At nakadagitado ti posible na pasamak, boss. Isola dingitak nga ibaga kada kayo. Asan ko ang mapatgan tikid daw yo. Ama idatag ko kan ka, dayjay nga wanan bain. Leon, amam ka din ti damag. Nga anya, Jonah? Napaltugan ka no ni Mr. Wong. Anya? Jonah, anya tinapasamak. Kasano nga napaltugan? Jack nangag ana imbag ti detalyena, Leon. Nga may maisa ti masigurado. Nangag ko iti damag ana paltugan ni Mr. Wong. Sa anak ngay may makisubang, Narding. Imaya, para kadagiti ladawan ngayon pakitang kanya. Simon, Naggapuan dagi di aladawan, Narding. Kasarsarita ka. Naggapuan dagi di aladawan ko na. Jack matam mo. Basta da nang ipatulot kanya. Kinapudno na. Nakla atak met. Idi nakitak nga adda ka kadagijay aladawan. Kastagayan. Ibagaman kanya ti advice. Adda ka di ilimlimad mo. Anya? Unayan, Narding. Impagarop ko no amamunak unayan. Ngam iti kasta asaludsod mo ita. Pamanak nagladay ta nga awan gayam ti panagtalag mo kanyak. Amang ano delikado ti papantay tayo ni Mr. Wong ita. Ambok a delikado, Pogi. Ngam no saan ta nga ramitan tayo sigurado ang nakarkaro niya agatop tayo ching. Amo. Nas ka na may pakita kini Mr. Wong. Tinalaos kampay idi aladingit ken pungtot ko. Gapo iti napagdeng na. Ha. Nas ka na may pakita ken kuana. Ang makisimsimpatya ken kuana. Iti kasta, magsayang ti anyaman niya atap na. A posible nga amdaan mo may papan iti napagdeng na. Itay pa'y apalpaliiwan ka, iha. Anya ka diti mapastasamakan ka. Saan ka makaibna? Pampanunutot lang amin no asino ti mangipangpangta iti pamilya tayo, mama. Iha, Awan mati amo kakabosor tayo. Taawan mati napaspasakitan tayo. Saan ka di? husto ka, iha. Iso ang mas dawa kita. Apay ang mapaspasamak ti kastoy kada tayo. Anya ti basol tayo? Kan asino ti nakabasulan tayo? Lading itek, iha.
Ngamjak masumbatan day ta sa ludsud mo. Pasensya ka lakuman. Kumusta ang tirik na, Mr. Wong? Sana nasayaan, Don Leon. Kaya't ko pataya nagalamit kanya kastoy. Oray asino. Talaga kasta tirik nala. Siya tupay. Talaga nga agngar-ngariyetag iti asino man ngumawawag kinito na. Ha? Anya kaya't mo sawan, Don Leon? At damang ipangpangtakada kami. Inyo man kung arudan kadagiti polis. Kasta kayam. Panagkunakat may sa timang kalkalaban karata, Mr. Wong. Iso arumbang lang nga maamuanta no asino tawanan pain. Lumbag laeng, Don Leon. Alang arod. Diako nagbayag pa, Mr. Wong. Imaya ka dago sa paman anak ko na ni Chona tinangig na napasamakin ka. Hagawanak pa ng salongkal mo kanyak, Don Leon. Awanan niya man na. Mala, agbaimbag ka, Mr. Wong. Napintas akong taway na ito eh. Agarami da kiti sa balipay apakariribukan ni Mr. Wong. Bayat akas jay pay laing di kasasal na. Kitaig laing noan niya ti aramidan day jay nga inji. Police station, hello? Mabalin ka di makasarita ni Hepe Salvador. Speaking. Asino daytoy? Sa onen anapatay na sino. Tinaputay. Kat impormasyon ang maipaikogan ka. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ang dadaan a bodega iti asidag ti pantalan. Mapon kayo ijay. Takanda ijay dagiti ang kakabilag nga igam. Anya? Anya ka di pakakumikumam Italyon. Si kakit ti mo, Chona. Baybay anak kadilatan ni Tararamita. Ikagkagumaak nga amwan no asino ti mangipangpangtaka na tayo. Leon. Ammom anapatay kanyak ti pamilya tayo, Chona. Kat aramidag ti amin, tapnawan tintaga sa mapasamak ka na tayo. Aganad ka. Diyak kayat nga dada ka sa mapasamakan ka. Da kayo ka ni Monica ti kapatgan kanya. Iso nga aganad ka kuma. Liman nga armado tinasiputak amang liklikaw iti daan a bodega. Nga da dito'y pantalan. No kastangal. Agpaiso ti impormasyon anayawag kanyak. Nasaysayat ko man makastrakak iti bodega. Tapno mapanagnakak no anya pa iti adda iti uneg. Malaksid iti igam ngayon baga na iti a color. Ngamnas ka nga ganadak. Delikado ak ditoy. Nang runa kat saan ko ngayon pakaam mo kada Mendez na imayak ditoy. Ungor ti motorboat dayjay. Adda sumapat. Nasken amaamuak no asino. Umakarak iti pwesto. Aglingoy dak. Ngem sigurado ang makita ko no asin ti sumagpat anak ang motorboat. Agan nadak lang. Tapno sandak amadlaw dagiti armado. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apayata kayo pa mismo timawag ka ni Hepe. Syaklat ako man, ti binilin nyo. Di ka kadiagda nagbugi. Awanan niya man na dayjay. Ngam kasanon no na itimkan na kayo ni Hepe. Saan ka maag, bugi? Anya kumaga po nga itulog ko ama itimkan na ngay. Kan maysa, sigurado asaan ton amalagip ni Hepe timawag kinkwana. Apaman ama paniknikan na apod no tinted kong impormasyon. Amo,
Ket, no agbaligid amang kumpiskar kadagiti armas ti grupo ni Mr. Wong nga adda iti daan na bodega. Sigurado, anakarkaro niyag pungtot na jay nga inchik. Talo nga inchik ti dimsaag. Manipod iti simmangpet a motorboat. Sigurado nga da pa kay naiganda kadagiti armado nga agbambantay iti daan a bodega. Naskan a mapakaamwa kong damintes. Tapno umaydan dito'y itamat lang. Cellphone latan ti ramatek. Sa narumbang nga ramatek ti radyo, tan ariwawa. Ang mga nuad na makadlaw kanyak. Pagsipot ang lain. Narika din. Karti nga, Mendez. Sumbata mo ti cellphone mo. Hello, Chief. Mendez, pagsaganaam dagiti kakadwam. Kasapulak ti backup, itamot lain. Anya? Aping amin, Hebe. Anyo tinapasama. Sa dino tayo nyo. Adak dito'y pantalan. Karti nga nyo. Umay kayo adagos dito'y. Takasapulan kayo. Papa, Monica, iha. Adda ka ti masapol mo. kidawak ko mati pamalubos yun. Mapanakla iti simbaan. Ay, anya ka kati, iha. Amumot nga adda pang takada tayo, san ka di? Papa, Aging kat mabalin. Agtalinaed tayo kumapay laing iti balay. Amangan nga minuan niya ti mapasamak. Iha, oray italaeng. Pangaasim, denggen na kuma. Saan ka pero war? Agtalinaed tayo pay laing kada mamam di ti balay. Jak laing pagarup a naglawagayam dito unak. Madlaw ana ipasadya da ito'y alugar. Apagidulinan da kadagiti. Ha, nakadlaw lakit din dagiti adda dito'y nga armado. Matay kayo! Ada naka-strike, patayin niyo! Da kayo ti matay! Ha, dagiti inchik. Isuda tinaskan ang makamag ko. Masigurado ka dagiti nga inchik ti big boss. Dagiti armado iti da ito'y abodega. Jak pinalubusan na rumwar ni Monica. Maawatan nakmat siguro. Wan, Leon. Nadlaw ko matkit di anaawatan nagta-nagta. Nyam kayat ko akasarita lata. Tadyak kayat sa balimanan ti pagawatan na. Awan ti madi panggap ko iti pananglapad ko iti nagtatyo na. Sika na mismo ti nakapanag nagadelikado tayo. Taadda mangipangpangtaka na tayo. Wan, Leon. Maawatak data. Isa di ka madanagan. Kasaritak ni Monica, maipapan iti dayta abana. Boss, dakis sa damag daytoy. Oh, anya kayat mo sa wan, Maximo? Rinaut dagiti pulis ti dahan a bodega iti pantalan. Anya? Diligat na, boss. At daytay dyan dagiti Chinese akakadwam. Oh, Maximo! Sana mabalin matiliw kakadwak Chinese. Boss, may sa ti maisingasing ko. Anya dayta? Nubilang ta matiliw da si Bibiyag. Kapilitan alikidaran tayo ida. Anya? Day talagang tinatda pa muspusan, boss. Tanusan tayo nga aramidan ti kasta. Agbagad tayo mat. Namnamaag ang maawatam ti ama, Monica. Yaya ising. Para matla iti karadkad mo ti ar-aramidan ni papahambalasang ko. Awan mo ti dakas na, no kayat nakaaprotektaran. Saan aya? Wan yaya ising. Maawatak dayta. Ngam daytoy mati saludsodat kan ka. Anya dayta? Anya ti gapon. Apay nga adamang ipangpangta kada kami. Ha? No talaga nga awan ti dakas ang mapaspasamak. At ipamilyami ti makagapo. Anya ko mati pamukwatan ti asino man amang ipangta kada kami. Tagijayan dagiti Chinese. Jak itulok ang makalibas na.
Aglugan na iti motorboat. Sana mabalin na ito eh. Naskin ang makamakam ko ida. Hops! Dandani akon. Dahito'y met. Napunta ka. Pumanawan ti motorboat. Sana mabalin. Dahil iti may sakabusor. Napanan iti jet ski. Nga na iti igit ti pantalan. Dahil para kang ka. Napunta ka. Kartingat ti mapan iti jet ski. Dahil tati aramatak. Tapno makamatak ti motorboat. Ne, Padre Simon, da kayo gayam tinagdoorbell. Manang Ising, mabalin ka diti dumanon. Kaya't ko kumamakasarita ni Mayor Gante. Ayun na, Padre. Ala, umay kayo. Sumrag kayo. Agyaman Manang Ising. Ala, umay kayo, Padre. Dumanon kayo. Day giant ti motorboat ang nagluganan dagiti Chinese nga agliblibas. Diyak itulok ang makalibas da. Nasken ang makamagko ida. Sigurado nga dam mo da may papan iti sindikato akayat ko arip puugan dito'y San Bartolome. Makamunda minipes ka dagiti nabatbati iti pantalan. Dagiti Chinese tinasken at tutukak. Oops! Tertiraan dak iti grenade launcher. Daytoy met. Dayjay, napunta ti mang tertira kanya iti grenade launcher. Iti gasolina. Uy, kitang iti gasolina ti motorboat ti Ponteriac. Ron? Napabentak ko. Palawlawak ti bintak ang motorboat. Baring no adda ti nakalasap kadakwada. Punaktumat ngamin nga adda parikot. Isungawan kayo di presento, Mayora. Padre, Agam ti salutsod. Anya ti basol nyo iti mangipangpangta kada kayo. dayta ti jak masumbatan, Padre. Mayora, Kun anilyon, analabit nga daapal dayjay iti pamilyami. Iso nga ipangpangtana kami. posible day ta, Mayora. Padre, madanaga na ka talaga. Jak amuno anya ti rumbang nga aramida. Maximo, anyan damag. Awan pa'y ti awag ti tao tayo, boss. Hanggang sa balit agparparit na kanya. Maximo. Kasayatan siguro. Naisagana yon ti bagiyo iti anyaman na damag, boss. Laglagi pa nyo nga dapay sugat yo. Saan pa'y laan na yung bagday ta? Siya kung ti makamu amang balanse iti sitwasyon, boss. Pakamuan kayong tulangan. Sigurado madalo sa ramin. No bilang laeng, Maximo. Wen, boss. Saan kayo ang madanagan? Anya ti ginagaraken ka ni Padre Simon. At dala sumagmamano abanag asinaludsod na kanya. May papan iti mapaspasamak iti pamilya tayo. Kat, anya ti bagam kagwana. Anyapay ko ba? Kas iti kanayon nararamidak. Nagaramidak iti sabali nga istorya. Nasayaat mo kasta, Chona. Laglagi pang apamilya tayo matlaang ti delikado. No maamuan ti asinuman ti kinapunta. Talaga anasiglat ka, Chief. Agasem, tadamay sa kadag iti Chinese, anatili mo iti panangkamat mo kadakwada, ijay taang. Natambak lang, Mendez. Posible nga taakamang ti sindikato tinakambag mo a Chinese. Ada posibilidad dayta. Isuanas ka na maramid ti husto a proseso. Iti kasta. Mapanit nga kan tayo, no agpaiso ti atap tayo. Naimbaglakit din tayo may ditoy ni Padre Simon itay, Mama. Madanagan, taapay ka nung awanak iti munisipyo. Mama. Ultimo ni Padre Simon. Mas daaw man, no apay nga adamang ipangpangta kada tayo. Awan ka no, mat kabusor tayo. Nata, Mama? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha. Mas daawak lang amin. No talaga nga awan ti kabusor tayo. Apay nga rod nga adamang ipangpangta kada tayo. Mamin ano ka di anas kan nga ipalawag ko kan kaday ta, iha. Mama. Nalabit nga adda dagiti umapal kada tayo. Iso akas ta. Amo matan ti ugali ti pada a tao. Sapay la kumatakas tangag paiso, Mama.
Amangan adda pakainaigan dayjay Don Leon na pasamak. Boss, Amok tuso dayjay Don Leon. Saan mapuna sa atap ko ken kuana? anyo ti kayat yung aramidat, boss? Sa kon makaamo buelta dayjay Don Leon. Alamidam lumbang para Chinese na tiliw. Boss, Sikan mismo nang ibaka. Naskan malikid tal no ada matiliw si bibiyag. huwag mo ta, boss. Pues, alamidam ngalod lumpang. Patayan padak Chinese sakbay makaiter impormasyon polis. Agdinamagan niya da Chinese na nakamagda Hepe Salvador. Kalpasan ti enkwentro ije pagtalan. No Chinese tinatiliw da. Sigurado ang mairaman ni Mr. Wong iti kontrobersya. Talaga, anaute ka. Nasiri ba? Saan niyag balin kanyak da dya, Mr. Wong? Sana siya ti kalapanan na. Inrugi na, rumbang laing nga rod alipasek. Sir Leon, adda na alak nga envelope itirwar ticket. Nainagan mo't ka na kayo. Anya nga ita? Nakababain mo't ano lukatak, sir. Sige. Siya kung timang luka. Sige, sir. Anya nga tatilinaon dito yung envelope. Latawan da Monica kan Mr. Wong. Anya ti kaya tasawan da ito'y. Asino tinagkapwan da gito'y ladawan? Saan ang mabalin da ito'y? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, nasken nga kalma kayo. Kasalungag kan maakpogi. Nakita met noan niya ti atay ti latawan. Saan ka ti? Wena mo. Ngaman niya tamuyo. No kaya't latinangtod ka na kayo ti ladawan niya agpungtot kayo. Amangan, no kaya't nalang nga dadaulin ti diskartiyo, amo. Kaya't na kayo nga asarin. Taplosan nyo ang mapanunot iti husto. Darumbang nga ramidin nyo. Kitagdarusudos kayon. Nyagpaisuan niya, Bogi. Ay, jak agpa-apekto iti ladawan na naawat ko. Bogi, datalaeng ti makamoy ti daytoy na pasamak. Saan arumbang ang maamuan da John na daytoy? Anya dyan inyawat mo ka ni Papa Itay, Yaya Ising? Anya nga inyawat ko. Yaya Ising, nakita nga dati envelope nga inyawat mo ka ni Papa. Anya day, Jay? Jay envelope. Nakita klaang itirwar ti kitay, Jay. Itay inruar ko ti basura tayo. Nainagan kin ni Papam, iso nga inted ko kunkwana. Ha? Ngamjak amuno anya ti linaon day, Jay. Basta inyawat kulatan kunkwana, Kasta ka di? Wan, talaga nakita klaang ijerwar ti gate day, Jay nga envelope. Chief, marigatan tayo Saan ang makasaoy ti sabali a lingwahe di nakamagmo a Chinese? Malaksit iti pagsasauda. Daytang aro ti pampanunutak iti palaeng, P1 Mendez. Chief? Nasken na maamuan tayo. No asino dagiti kontak na dito'y San Bartolome. Adda nga ta, Chief. Pacheck nga da, P1 Mendez. Tano awan ti kontak na dito'y. Saan da kumaabasta makaisaraklatan kadagiti kontrabando dito'y. Awan sa di pagnayo ita ni Bugi. Ado ko ba, Chona? Ngamjak kayat niya agdandanag kayo kini Monica.
Ha? Saan na mailipat? Nga dati mangipangpangtaka na tayo. Iso nga ganam na dagmadyo na. Leon, Ti managdakdakes, saan tayo basta maliklikan latan. Ta posible nga iti uray anya kanito. Kat agaramid da iti may kaniwas. Kat day tati kayat ko maimula iti panunot ni Monica nga lakta. Kumusta papalamig ko ken ka, Maximo? Boss, katalag pa na ti amin. Yak kayat mintis, tadyak kayat ako maro ti palikot. Lumbang lang, Maximo. Tagsasalonolim so palikot tayo. Saan mabalin manayon ang pay? Boss, Iso siguladwam saan ka mapay, ha? Kanglolaan namin. Siguladwam awan maalada ebidensya kontlaken ka. apay aday jay ti pampanunutang Monica. Jak makaid na aging gaadyak maamuan no anya tilinaon day dyan nga envelope, Yaya Ising. Ha? Sabali nga minti agparparik na kanya. Ay unay an. Jak kayat nga ibagaday tuken ka. Ngam kaslamat tin agbalbalin ka ako nang itikas tangar aramidang. Anya? Ay nabalasang ko. Pasensya kan iti na ibaga. Ngam panagpunak kat kinakunang tikas tangar aramidam. Saan arumbeng apalpaliiwon ti amin at ignay ni Papam. Mamadya ka na muamon ti si Bubukala na pasamak, Simon. Narding, Imayak nagkararag. Tapno mapakawan nak ti Diyos. Taddaman ng biyag, anautang ko. itikas dyan na pasama. Mawatap. Tamok ngay naramid mo lang ti pagrabangam, Narding. Simon, Iso na lang. Tadinak ko mapabasulan. No adalat tapam mabalaw ko kon kakadagiti na palabas sa pagtang. Chinese gayam dyan may sana kang magyo. pudno day ta. Marigatan kami nga rod amang palutpot. Tatila ang lingwahe dati amuna asaritain. Ni Mr. Wong, amangan na makatulong ka na kayo. Napanunot ko daytan. Ngam adda pa nagduadwak. Anya ti kahit mo sa Narding. Apay akas ta tinasaw. Kunak no kaguranak ni Monica, ma'am. Ngam saan mo? Naawatan nak itikas dyan nga imbagakan ko na. Agyamanakan ka, Ising. Saan wabaybayan ni Monica? Ibagbagaklaan kan ko na ti husto, ma'am. Saan arumbeng apagduaduaan na ni Sir? Taday jay ti kang runaan akaguran ni Sir. Saan kaday? Pudno day ta. Saan akayat ni Leon ti masuksukir? Kan saan mimat nga inlimad kan ka ti amin? May papan iti mangipangpangta kada kami. Saan kali? Wan, ma'am. Iso nga agyamanakan ka, iti agtultuloy apan ang lawlawag mo iti panunot ni Monica. Pepe Salvador, nakaw may kape. Anya ti maipaay ko ka. Don Leon, ni ko mamayor ati kayat ko ama kasarita. No, mabalin. Apay kiti nasaan, mabalin Mabitlaeng, tanapanin inayapan ni Ising. Agyamanak, Don Leon. Wen gayam hepe, kablawan ka. Dakkel nga accomplishment tinaramid yo. Ken saan la ati pan nakakumpiskar dagiti igam tinapintas sa dapat. Nakakembag kayo pa iti maatap ang mastermind dayjay a grupo. Napagasatan kami laeng, Don Leon. Ket dakkel mo ti panagyaman ko iti sana nagpabigbig nga informer. Kasta ka di? Sapay la kumata at dupay nga impormasyon ti maitad no asino man dayjay nga informer, hepe. Iti kasta, ininot ang may boss dagiti managdaktakas ang nakastrek dito'y Sandar. Nagbayag ka matanising. Itay pa'y kuma, anangipan ka iti mainom para kini hepe. Pasensya kayo, Sir Leon. Alan, in kay ito din tayo kadatsyo na kini hepe. Nakababay ni tisang kaili. Wan, Sir. Kartigam, ang mga no addama ko na ni Hepe Salvador. Ang mga no ko na inantukit asaan tayo nga inasikaso.
Naplanom ka din namin, Maximo. Wan, boss. Inadal ko na imbag. Good. Nasayat ka stay na lamit mo. Imbagang natin, boss. Aramidak ti amin. Sigurad wag ngagbaligya. Kan santo makadlaw dagiti masiknan. Iti panangipaknik, iti padayo at Chinese. Maladingita na kalamida, Maximo. But I have no choice. Saan mabalin maduktalan pulis may papanpudpud no business ko? Awatan kayo, boss. Isurog nga ramidak ti amin. Saan kayo apaayan? Makustuak na itayong baka, Maximo. Namamahag pa nagbalikim, mission mo. Agasem, asino ti mangi pagarop? Ang nagbalin gaya man na bodega dagiti igam ti daan a bodega iya si ti pantalan. Sigurado ka, nga awan ti amom iti daychay. Hindi. Anya manen ti kayat mo asawan. Chinese tinakamag ni Hepe. Adapay dua a Chinese a napapatay iti enkwentro. Agsosyo kayo ka ni Mr. Wong. Amang ano adamot ti amuyo, may papan iti dayjay a bodega. Sigamat, Jona. Lokonak nga awan ti amok, talagang awan. Iso apat yan na kumamat. Sigurado kan ka nga awan ti amok iti dayjay a bodega. No adaman amo ni Mr. Wong, awanen ti bibiyang ko iti dayta. Amo yung kanya nandaniak mapani siya pagtaangan nyo, Mr. Wong? Nagpasal ka kuma, Patli Simon. Silulukat li daw balay ko palaken ka. Anya kumakamin kakalam, Patli? Mr. Wong, nalabit ang nadamag yung mutan tinapasamak dito sa San Bartolome. No may papa napasamak pantalan, namuakon, Patli. Maladingi talak ngalod. Akasam, parak Chinese na ilaman dahil siya napasamak. Mr. Wong. Nakapapain kas chay. Patatal kami padada Chinese at alikal business na. Saan ko kanunungan kas lamid padak Chinese? Iso malagsa ka nakmat, tanapalma kida hepe salpatol. Kaya't ko kumaitay akasarita ni Happy Salvador, nga malinapdak ti bagi kiyaya. Taan niya kumamanin ti makagapo. Apay akasaritam no bilang laang. Adaladag iti banag akayat ko adamagan kan kuana. Monica. Yam kas itinakon-akon. Linapdak ti bagig. Ta mga noan niya man ti makuna ni Papa. Ay, talaga adi mo kayat asardengan ni Papam anya. Saan ani Papa ti jak sarsardayan, yaya? No dikat, jak agsardeng. Aging ka ajak maamuan no anya tipod no amapaspasamak. Monica. Pasensya ka yaya. Oray ibagam amay sa akita ti kinamaag dayto yung aramidak. Ngam aramidak lakta. Talaga ngamin asaan amapunas ti atap ko. Nga adda mailimlimod kanya. Tintangan ti ororayag akan ito, boss. Di pa nang likidal mo padak Chinese? Wan, boss. Sigurado ka ka din planom. Habang araw agbitot ka. Ipasigurado ka saan, boss. Dosain dak magbidutak. Sige. Patong palmon takos. Tsaka tagbayag pa dahil ta misyon. Hamang ano makakala pa impormasyon, polis. Kalayon na masiputan ka akit kita ang nabiha. Kasla at kayat mo ngay baga kanya. Papa. At ka di kayat mo apagsaritahan takiha. No kas pangarigan tadda. Masiguradok adinak matlasong batan iti agpaiso. Madlaw iti tinormo nga adda pa nagduado ang kanya. Sanak nagduadwakan ka, Papa. Iso na lang.
Takadagiti mapaspasama kita. Kasla mariknak nga dati rombang amaamuhak. Ngam saan nyo akayat nga ibaga. Anya ko madayta. Dayta ti jak amo. Kasi tinakon-akon. Da kayo laang ti makaamo. No anya ti jak amo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.